Svi znamo da su Sjedinjene Američke Države napravile atomsku bombu. Danas u svetu ima 10 država koje posjeduju atomsko naoružanje. Neke uz pomoć drugih, ali većina država je sama napravila ovo naoružanje. Svaka priča je zanimljiva za svaku zemlju i koji su razlozi za ove kreacije. Ja sam želeo da analiziram kako su se ove zemlje trkale međusobno i zašto im je ovo naoružanje potrebno. I još neke zemlje koje će uskoro napraviti ovo oružje. Priča počinje u 1938. godini kada je nemački naučnik otkrio nuklearnu fisiju, sposobnost da se atomi kidaju i tako proizvode ogromnu količinu energije u lančanoj reakciji. Sljedeću godinu Albert Einstein je upozorio Sjedinjene Američke Države i svet koju katastrofu ovo oružje može da napravi. Sjedinjene Američke Države su prve napravile ovo oružje posle dugog i tajnog istraživanja. Naučnici iz SAD, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade su radili na ovom projektu. Na ovom projektu je potrošeno oko 1% bruto domaćeg proizvoda, jer su se trkali sa Nemcima, koji su također žurno pravili svoje oružje. Truman, predsjednik Amerike, je tada rekao Staljinu da će ovo oružje iskoristiti na Japance. U tom momentu Staljin nije mislio da je to moguće. Mjesec dana kasnije Amerikanci su bacili Fat Man, debeli čovjek, i Little Boy, mali dečak, na Hirošimu i Nagasaki. Gdje su se Japanci predali po završetku Drugog svjetskog rata, krenula je trka u naoružanju. Sovjetski savez je druga država koja je napravila nuklearno oružje. U ovaj projekat su krenuli 1941. godine. Program je dobio više resursa za istraživanje i rad kada su vidjeli da Amerikanci imaju nuklearno oružje. Također Sovjeti su imali špijune u američkom nuklearnom programu. Uz pomoć nemačkih naučnika koji su zarobljeni tokom rata, oni su napravili svoju bombu 1949. godine. Ovo je izazvalo još veću krizu, gdje su Amerikanci i Sovjeti pravili sve više i više nuklearnog naoružanja. 1949. godine napravljen je test zvan RDS-1 u Kazahstanu. Treća zemlja je Ujedinjeno Kraljevstvo. Oni su imali projekat zvan Tube Alloy koji je započet u 1940. godinama. Oni su ovo uspjeli uz pomoć nemačkih, austrijskih i poljskih naučnika koji su bežali od Nemačke u to vreme. Ali zbog limitiranih resursa oni su ovaj projekat dali Amerikancima i to je pomoglo programu zvan Manhattan Project. I ovo je dodatno pomoglo njihovom znanju da razumiju ovu tehnologiju, gdje su potpisali ugovor da će Amerika i Engleska deliti znanje ove tehnologije. Ali posle uspješnog napada na Japan, Amerikanci nisu ispunili ovaj dogovor i nisu želeli da podele znanje i tehnologiju sa njima. I tako su Englezi ponovo sami napravili istraživanje i napravili prvu bombu. Jer su u tom momentu kontrolisali ogromnu količinu teritorije na planeti. Engleska je uspješno testirala ovo oružje 1952. godine, zvan Operation Hurricane. Četvrta zemlja je Francuska koja je imala nekoliko naučnika koji su radili na Manhattan Project. I posle Drugog svjetskog rata su sami krenuli u razvoj ovog oružja. Imali su saradnju sa Izraelom i posle krize u Suezkom kanalu Francuzi su želeli da imaju sopstvenu strategiju odvraćanja neprijatelja. Amerikanci nisu želeli da Francuzi imaju ovo oružje jer francuski zakon kaže da Francuska može da koristi nuklearno oružje proaktivno. Francuska je skoro nezavisno napravila ovo oružje. Resurse za ovaj projekat su uzimali iz svojih kolonija. Prvi test je napravljen 1960. godine zvan Gerbois Blue. Kako mrzim svoj francuski. Ok, idemo dalje. Peta zemlja je Kina, jer su želeli da imaju odbranu od Amerike. Sovjetski savez je pomogao Kini sa ovom tehnologijom u početku. Ali sve što je Kruščev bio bliži zapadu, sve je više Kina odmicala od Sovjetskog saveza. Jer Mao Tse-tung je mislio da Sovjeti postaju previše meki i nisu pravi komunisti. Posle zategnutih odnosa, Kina je nastavila sopstveno da radi na ovom programu. Također u ovo vreme Kina je imala kulturnu revoluciju koja je uporedno pravila izazov ovom programu, ali Kina je pronašla ogromne resurse uranijuma što im je pomoglo. 1964. godine Kina je uspješno izvela svoj prvi test zvan projekat 596. Šesta zemlja je Izrael, što je nekako unikatna zemlja jer nikada nisu priznali da imaju nuklearni program i nikada nisu priznali da imaju nuklearno naoružanje. Kao što sam spomenuo, Izraelci su radili sa Francuzima i Francuska je pomogla Izraelu da tajno napravi nuklearno postrojenje u Negev pustinji. Bio je to problem u 1963. godini jer je predsjednik Amerike bio protiv toga. I on je tražio od Izraela da pošalje inspekciju da bi osigurao da se ovo postrojenje koristi za energiju, a ne za naoružanje. Izrael je odbijao i odugovlačio ove zahteve. Posle nekog vremena su samo dozvoljavali iscenirane inspekcije. 1986. godine naučnik iz Izraela je pobjegao iz zemlje i priznao cijelom svetu da Izrael ima naoružanje
naoružanje. Mossad, izraelska tajna služba, je uhvatila ovog naučnika i osudili su ga na 18 godina zatvora. 7. zemlja na ovoj listi je Indija. Indija je dala razlog za ovo oružje da im je potrebno zbog Kine i Pakistana da bi se osjećali sigurno. Istraživanje je krenulo 1950-ih, ali im je bilo potrebno nekoliko decenija da završe istraživanje. Na ovome se više radilo kada je Indija izgubila mini rat sa Kinom u Himalajima. Prvo su napravili nuklearne elektrane za proizvodnju energije, ali tajno su pravili nuklearno naoružanje. Prvi test je napravljen 1974. godine zvan Smiling Buddha. Ceo svet je protestovao jer je Indija koristila kanadski reaktor da napravi ovu bombu i odbijali su da potpišu nuklearni dogovor oko upotrebe u ovo vreme. 8. zemlja koja je napravila nuklearno naoružanje je Južna Afrika. Ova zemlja ima najveće zalihe ovog materijala na svetu. 1948. godine ova zemlja je napravila nuklearni reaktor i koristila ga je za energiju. Sve do 1960. godina kada su dobili interese za oružjem zbog sve većih tenzija u Africi zbog hladnog rata. U to vreme Južna Afrika nije imala mnogo prijatelja u svetu. 1977. godine su napravili mesto za testiranje oružja u Kalahari pustinji. Sovjeti su to primetili i poslali su Amerikancima dokaze. Pritisci obe supersile su ih naterali da prestanu sa testiranjem. Američki sateliti su uočili 2 bljeska u Indijskom okeanu, to jest na ostrvu Prince Evans. Ovo se veruje da je test uzajamnog rada Izraela i Južne Afrike. Ovaj pakt je omogućio Izraelcima da testiraju svoje oružje, ali za uzvrat Južna Afrika je dobila dobar deo nauke kako bi napravili svoje naoružanje. Tokom 1980-ih oni su imali oko 6 nuklearnih bombi. Nikada nisu priznali da imaju nuklearno naoružanje i uvek su tajnovito pričali o tome. Ali tokom 1990-ih ova zemlja je uništila svoje nuklearno naoružanje i onda je priznala celom svetu da je imala ovo oružje. 9. zemlja je Pakistan. Ova zemlja je krenula u istraživanje nuklearnog naoružanja tokom 1970-ih. Kada je izgubila rat protiv Indije u istočnom delu Pakistana. Posle tog rata istočni Pakistan je preimenovan u Bangladeš. Njihov premijer je rekao, ako Indija napravi bombu, mi ćemo jesti travu ako moramo samo da bi mi imali ovo naoružanje. Abdul Kadir Khan je naučnik koji je ukrao znanje iz nizozemske nuklearne elektrane i odneo u Pakistan. Kina je također pomogla Pakistanu da napravi svoje naoružanje. Slali su naučnike i dodatno im pomagali oko znanja u ovoj sferi. Kina u tom momentu je željela još jednog saveznika protiv Indije. 1988. godine Pakistan je testirao svoje prvo naoružanje pod nazivom Chagai-1. Pakistanci su zapisali u svom zakonu da mogu da koriste ovo oružje u ofanzivne svrhe. Severna Koreja je postala 10. zemlja koja je napravila nuklearno naoružanje. Kim Il-sung je video nuklearno oružje kao preko potrebno za bezbednost svoje zemlje. 1950. godina Sovjeti su pomogli Severnoj Koreji koji su pravili nuklearne elektrane za energiju. Kina i Sovjeti su odbijali da pomognu Severnoj Koreji da naprave svoje naoružanje. Tokom 1970. godina Severna Koreja se fokusirala na pravljenje svog naoružanja, koristeći svoje zalihe uranijuma. Do 1980. godina Amerikanci su primetili da Severna Koreja koristi nuklearni otpad za pravljenje nuklearnog oružja. Ali zbog sve težih odnosa između Amerike i Koreje i prelivanja moći u svetu, ova zemlja je testirala svoje prvo oružje 2006. godine u mestu Punguje. Ovo su zemlje koje su napravile svoje naoružanje, a ima i zemalja u svetu koje su dobile nuklearno naoružanje i savezništva koje su napravile sa drugima. Za vreme hladnog rata Sjedinjene Američke Države su imale oružje u Belgiji, Nemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Turskoj, Grčkoj, Grenlandu, Južnoj Koreji, Japanu, Filipinima, Tajvanu, Kanadi, Maroko i Puerto Riko. Većina ovog naoružanja je vraćena u Ameriku, ali neke zemlje i dalje imaju ovo naoružanje u svojim zemljama. I danas imamo u Belgiji, Nizozemskoj, Nemačkoj, Italiji i Turskoj. Sovjeti su također imali svoje oružje u drugim zemljama kao što su Ukrajina, Belorusija, Latvija, Lituanija, Estonija, Gruzija, Armenija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Svo ovo oružje se vratilo Rusiji kada je Sovjetski savez pao. Ali 2023. godine Rusija je ponovo dala Belorusiji nuklearno oružje. Po mom mišljenju sljedeća zemlja koja će napraviti nuklearno naoružanje će biti Iran, ali samo vreme će pokazati šta nam budućnost donosi.